Ассалому алейкум, бардор, хуш омадем ба канали Сем Шарипов. Бо шумо ҳастам автори канал Муҳаммад Шарипов. Видеои имрӯза аз рубрикаи хабарҳо. одамое ки мехоҳед граница бигзарин барои ҳуҷҷатотона тахт кардан, метавонед ҳам ба мошини майда, ҳам ба самолёт бигзарин ва барои дастрас кардани билети арзон ба тамоми ҷаҳон. Парвоз авиат. Рақамҳо дар болои экрани шумо. Дар видеои имрӯза гап мезанем дар бораи хабарҳое ки ба муҳоҷират дахл доранд. Ва чӣ хеле ки дар ёди шумо мумкин боша ки дар яке аз эфирҳо шумо савол додагӣ будед дар бораи одамҳое ки неофициалнан мақсад дар роҳҳошон маска кашидагӣ аз организатсияҳои скинхеду дигар организатсияҳои частниву шахсиву мардумӣ буданд ки болои муҳоҷирро кор мекарданд дар аввал ва одамҳо пурсиданд ки чунин организатсияҳо айни замонам кор кардистанд. Ва ман дар ҳамҷо гуфтагӣ будам ки инҳо бо фармонанд аз боло, барои он хотире ки инҳо официална маҳкам кардагиянд, яъне ки фаъолиятшон қатъ шудагияд. Агар ки дар ҳолати реали мо бинем, این معنای او را داره که با روزگی فرمانی بالایی. اکنون در اساس همین گپ با نوستی دیگر را ما نشون میدیم که خیلی هم شما را به حیرت میاره، یعنی که مخصوص چنین ارگانیزاسیونی هسته که вот официальнаш усубеста бо кушоду равшанай. Мархамат, тамошо кинин. В России с новой силой возобновились проверки мигрантов. В рейдах активно участвуют националистические организации. برادرایی که از پیشاب و از پرستاتید اذیت میکشند، بهترین راه حل این از فرمای عربی اسمیات پرستاتید است. و برادرایی که در مسکو قرار داره میتوانید از شرکت شفافرما آمده حجامه بی پول را دسترس کنید. 100 روبل پول بانکوت هم تماما حجامه بی پول. یعنی گرچنده که شیطان بلاگرها همه تنجای همه صدفایزه گفتن، این معنای او را نداره که دیستیویتل همه تنجای برداره. به خاطر چی که نوستیایی که عین زمان دیسه ما برای چی خاطر در وقتی گفته هم خیلی فرگمنت نوستی را نشون میدم. برای اون خاطری که افیتسال نیایی ما از خودم نگفته استم کو، یعنی که بغیر از اونی که با تمام روسیه ریتی آنتی میگرانت رفتستای نه دوام داره، یعنی که چیزی نو نیست، دوام داره. سر میکنیم خودی نوستی‌ها از سنت پتربورگ که 18 آدمی را دستگیر میکنن که 7000 مهاجر регистрация кардагиян общий ҳамёдамо. По всей России проходят массовые задержания мигрантов. Параллельно силовики ищут тех, кто помогает нелегалам получить документы. Так, в Санкт-Петербурге арестовали 18 человек, которые незаконно легализовали более 7 тысяч иностранцев. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. یعنی که همه ما شما میدونیم که مهاجرا اکثریت مشکلی دارن با رجیستراسیا کردن. مثال جای خوب میآورن، جایی ده که بیستن زندگیشون پیش برن و فعالیت کردن میگیرن و نه همه این جاها او را در اونجا رجیستراسیا میکنن یا اینکه برای رجیستراسیا کردن مطابقه و این آدم مجبور میشوند که رجیستراسیا کنن در دیگر جهان. ما میدونیم این چیزی عادیه برای مهاجر و این کارا خودشون میدونن. اگه تصور کنین که مرا در همه کار چیش نمیفوره که بسیار آدم اگر باشه با جای ما میگه که های ها رجیستراسیا فالشی کرده در دیگه جا، آدرس دیگه جا، خودش در دیگه جا زندگی میکنه. اما که نگاه کنید در چی کار میشه؟ در حالتی که دستگیر میکنن چون مهاجرا را او را دپورتاسیا میکنن. لیکن ابیدنش در اونایی که خودی همه ارگانیزاسیونها چگونه راه داده میشوند که مهاجرا را ازначально او رجیستراسیا میکنن. ما فکر میکنم که اینکه خیلی همه ارگانیزاسیونها از همه دگنگوری کلونی میشوند به خاطر اونایی که اینها همچون شخصای پستافشک میبرویند. Алиса, открывай дверь! Полиция! Все. Задержания одновременно проходили в разных районах Петербурга. В состав организованной группы, как сообщают власти, входило 18 граждан России. Всего злоумышленники оформляли регистрацию на адреса жителей Петербурга, чьи аккаунты на сайте государственных услуг были взломаны. А собственники жилья не знали о том, что от их имени кто-то прописывает чужих людей. ва ҳолати дигари агар ки мо асли чунин воқеаро бигем барои чиз рух мета, барои хотире ки ҳамаи мо шумо медонем ки барои муҳоҷир чӣ қадар квартира снимат кардан душворе. Барои чи вақте ки ту медрои объявление мегӯи квартира снимат кунӣ, мегӯянд ки славянский внешний вид бошав ё ин ки славяни ё ки русский ҳам хел. Одамо аз Средняя Азияра квартира наметан. Ва агар битан ҳам хеле ҳам душвор ва на ҳар як одам бо регистрация мекунад. Ва муҳоҷир маҷбур мешавад ки мисол як ҷо биёва барои худша паноҳ кардан, барое ки бо дар раҳру ғамаш натиян бо маҷбурае ки регистрация кунад ва
оғоз мешавад чунин ҳолатҳо. ва барои бардор дар ҳама ҳолат одамое ҳастанд ки вақти сухани ҳаққа мешнаванд гӯшашон дард мекунад. дар ин ҳолат агар ки чунин одамо бошанд ва дар ма бигӯянд ки хайр регистратсияи фалшивӣ карданд, албатта ки ӯвора тафтиш мекунанд ва депортатсияшон мекунанд. И давлат дар ин ҳолат ҳақ дора бигӯянд. Агар ҳам хай дар новоси дигараш чӣ мегӯянд ки боз ҳамун маҳдудият дар корҳои муҳоҷиро, яъне ки кор кардан дар такси ва дигараш. Биёин хубтараш официальный новости гӯш кунем. Полицейские проверки и рейды усилились во всех регионах России. Силовики в Калининградской области начали проверять всех водителей-мигрантов, в том числе тех иностранцев, которые, несмотря на запрет властей, продолжают заниматься частным извозом. Кроме того, они останавливают рейсовые автобусы, маршрутки, троллейбусы и проверяют всех пассажиров с неславянской внешностью. Для этого силовики заходили внутрь машин, а потом заставляли выходить из них всех мигрантов. После этого у иностранцев проверяли документы, и некоторых из них забирали в участок. У водителей машин, на окнах которых была тонировка, заставили снять пленку. В итоге на всех задержанных иностранцев суд наложил штрафы на общую сумму почти в 400 тысяч рублей. В отношении 10 нелегалов вынесено решение о выдворении из России. Рейды в области провели и на стройках, где также задержали приезжих рабочих. бале дар чунин хабарҳо сари ҳама одаме вайрон мешавад ки адекватна фикр карда метавонад. Нигоҳ кунед шумо, хай тафтиш, лекин тасаввур кунед ҳолатеро ки мисол мегирем як автобуса манъ мекунанд, ҳама пассажироро фароварда тафтиш мекунанд. Дар ҳамиҷа поймол кардани ҳуқуқи шаҳрвандӣ дар чӣ дида мешавад? Мисол мегирем дар як автобус 20 одам рафтестай. Автобуса манъ мекунанд, тамоми пассажирои ӯро мефуроранд, тафтиш мекунанд ки дар натиҷаи тафтиш кардан аз 20 одам 10 касаш ҳуҷҷат надорад. Лекин дар дуруни 10 одаме ки дигаре ки ҳуҷҷат дорад, якеш ба беморхона равона буд, дигареш ба аэропорт ва як кас дигарш боша як мушкили дигар дошт. Мисол мегирем ба хотири манъ кардани автобус одаме ки билети ҳавопаймо дошт аз раис монд. И поймол кардани ҳуқуқи шаҳрвандӣ нест. Лекин дар дохили ҳамон автобус мигранта ки медонанд ки мигрант бисёр ки ҳастай, ҳуқуқи шаҳрвандӣ дар иҷа ягон хел риоя карда намешавад. В Пушкино силовики провели масштабный рейд на складе маркетплейса «Озон». Власти Подмосковья собираются выдворить из России 115 мигрантов. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по региону. В облаве помимо полиции участвовали бойцы Росгвардии, сотрудники ФСБ и члены националистического движения «Русская община». На всех 115 мигрантов составили протоколы и наложили по 5000 рублей штрафа. Теперь их будут готовить к депортации. ҳатман бардор ссилкаи ки дар комментария закрепи пишдагира хабар бигирен, ссилкаи телеграмае ки агар ки ягон видеое боша ки ман дар YouTube нишон донатонам дар уҷа нишон метам ва ссилкаи телеграм магазин SM Shop. хабар бигирен борҳои хуб бо сифат ва бо нархи хеле ҳамдастрас. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.